sibongo siyabonga wena lo haqwe isihlalo letim 24 leli silifi lakho emalunga lamane nakakuniketa luvumo babe emalunga lam 24 ayawa phambi kwakho akunikete luvumo lenkatimulo aswena simakathe ufanele kuwemukela luvumo namandla ngoba ngengadi yakho wasithengela uNkulunkulu saba khona nanamuhla ke uNkulunkulu wethu longcwele sesikhona ngosinaindzawo sesikhona babe phasana liphahla ngegama lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu lowamenywa ekhana laseGalile wabakhona babe wethu longcwele ifi labo lithi sekuswelekela iwayini waba lusido ngendlela emangalisayo semukela baba ipresence yakhe emkhathini wethu semukela moya wakho uNkulunkulu wethu longcwele asebenza emkhathini wethu semukela babe kondliwa nguwe uNkulunkulu wethu longcwele ngoba wena umelusi lohola tivu takho utise babe nasemantini ekuphumula nasemadlelweni siyabonga ke babe egameni lakho Jesu amen amen. Angithathe lethuba bazalwane ngifusele kubantu abatsala babe mengameli noma singambona emkhathini wethu ushilo itolo ukuthi kukhona lapho uthuma khona siyavusela naku shemelo webhodi babenyawo siyavusela abafundisi siyavusela bomake bafundisi siyavusela bobabe bomake kuba labashane bangani abancane egameni lenkosi amen. Angithasele lithuba ngidibongele nami ukuthi ngingaba ingcenye yalomhlangano ngokuthi ngikhonde behind ipulpit noma kungasi inkonzo mhlawumbe lemukeleka melula siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi basahlela nami babona lokho ukuthi ngingaba ingcenye yalomhlangano siyabonga umnanzi enhlitweni yami nami ukuthi ngikhona ngilokhonta ngendlela emangalisayo ngithena ngibuka lesihloko ngathi bali phakamisile labala basihola kulizinga kulomnyaka ngoba kukhona nalaba siyisa khona ngalesihloko nibe nako lokho ukuthi akusiso nje isihloko nje but kusipushelwa enzaweni thinte ngibe nalomthandazo ukuthi uNkulunkulu lokho lokusenhlitweni yakho CMEC lokho lokubekile labaholi bethu manje kwenteke njengokuba kunjalo ngoba uthi Paul ngalelinye ilanga nemihelo ngani maGalatia Kristo abunjwe phakathi kwenu ngako ke uyadinga benako lokho ukuthi yo ukhona la siyiswa khona ngako ke siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi lo mhlangano ungakapheli manje Kristo abunjwe ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi abunjwe ngakhona inkosi isibusisa sitawuchubeka abazalwane nalesihloko ngibonge kakhulu engcebeni lebeyikhona itolo isikhondile bazalwane ngithanze introduction noma ke lokho ukuthi Paula ubhala ukuphi bekwendekeni kube umfalo lula ke nakimi ukuthi ngeke ngisabuyela lapho siyambonga kakhulu uNkulunkulu seke bazalwane kunetinfo lesitati naka mhlawumbe kule sihloko nami ngisafunza uNkulunkulu lakubekile enhlitweni yami nasibuka lencwadi yabaseFilipi lokunye lengikutfolile bazalwane ngitfolele ukuthi lencwadi iphethe ubufakazi ngaPaula ngoba uyasho lokho ukuthi uchamuka kuphi ukuphi uyasho nalokho ukuthi lokho lebekade kuyinzuzo kimi ngibushaya indiva ngebukhulu bekumathi Kristu Jesu lengilahlekelwe konke ngenxa yakhe and lokunye lengikutfolile bazalwane ukuthi isiniketa sithombe saPaula ukuthi etimeni tonke lebekade ahlangabetana nato abengasiye umuntu lo focus kuletimo noma lonaka letimo ngoba nakabhala chapter 1 verse 12 uthi ngithanza kunadisa abazalwane ukuthi lokho lokwangehlela kungivedele emathuba lamahle ukuthi livangeli lihambe seke bazalwane kusinika sithombe sekwe ukuthi uyabona etimeni lesihlangabetana nato asisibo bekwekuthi bese sibuka phansi sibuka tona
but sifocus kuloko lokusenhlitweni yasimakathe ngathi. Ngakho ke bazalwane lokunye benkufundzile inkosi emsisibusise lokunye bazalwane ngicela lokho ukuthi silifunze leli verse ngaze ngichakude kakhulu sitawuchubeka khona angisiye umuntu logood ekufundiseni nangabe uthiwa ngifundise but nje ke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi utasihola ngicela silifunzeni bazalwane leli verse lethu lelihle elimnanze kakhulu inkosi isibusise lana kukhulunywa ngemandla simakathe kukhulunywa ngento lenkulu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi singakahambi lento uNkulunkulu layikhulelwe ngathi ibe seyendekile empilweni tethu ngicela ningifunzeleni bazalwane Philip chapter 3 verse number 10 ungemongile imali alisho njalo Philip chapter 3 verse number 10 Lengufunako kuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfude ngekufa kwakhe Amen ngicela uphithe mfundisi wami Lengufunako kuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfude ngekufa kwakhe liyaphila Nkosi live lakho likhuluma kwakho emkhathini wethu siyabonga Nkosi uthi Isaiah angeke libuyele kuwe yaba lingakawufezi umsebenzi wakhe wathi Nkosi nakabhala umbhalo wemaHebheru wathi likhaliphile kwendlula inkemba lesingahlangothi tonke liyahlaba lehlukanise emalunga nemkanja lehlulela imicabango enhliziyo siyabonga babe wethu longcwele ukuthi ngalo siyavuswa ngalo siyaphakanyiswa ngalo uNkulunkulu wethu longcwele emehlo ethu ayakhanyiswa uNkulunkulu wethu longcwele kuze sibone lokho lokujulile kwaNkulunkulu lofuna ukuthi sikuconze egameni lakho Jesu amen Seke uyabhala ke Paula la sekakhulumile lobufakazi bakhe bekwekuthi lokho lekufunako kwekuthi ngimadi Kristu kanye nemandla ekuvuka kwakhe Seke bazalwane lokunye nenkunakile lokwekuthi ngale nawufunza ngale ecaleni uthi ke kanike konke lobe kase kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngebukhulu bekumadi Kristu Jesu angithi amen uthi le ngilahlekelwe ikho konke ngenxa yakhe uthi ke ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu but kunemfule nginothako lokho ukuthi uthi ke ngebukhulu bekumadi Kristu Jesu but nje lana kufunza umfundisi babenya ukhona uthi ke konke lokho kuphinza mfundisi wami sawushumayela nawe amen haleluya Lengufunako kuthi yebo lemali hlala phansi ncebo haleluya ngale uthi kushaya indiva haleluya bazalwane ngebukhulu bekumadi Kristu Jesu lenilahlekelwe ikonke ngenxa yakhe but uthi lana la kufunza umfundisi khona uthi ke lengufunako ngokuthi ngimadi bese ngenda ngifaka amafalkiki amen uthi ke ngilahlekelwe ikonke ngebukhulu bekumadi Kristu but lengufunako kumadi yini yona leyo bazalwane kusiniketa mina kuniketa sithombe mtondvo ukuthi uyabona na ufike la kuJesu awufike udonse icasi uhlale phansi uthathe bosofu uhlale uphumule wenabe phathi kubika lokuthi uchubekele kulophambili amen uthi lengufunako kumadi Kristu kanye nemandla ekuvuka kwakhe inkosi sibusise lokusoko kusifuna kuphishane kathide nokuba abantu benebe nokuba abantu bahleti phansi kungathi bale kubogogo wabo lala kudlalwa khona bathi bazalwana uSiphawula mina ngiphishanekile kungakho noma ngabe ngiboshiwe ngisejele bathi ngiyite isikhathi sekunaka nobujele lengikibo bathi kunemfu lengifunako lokumati Kristu
akunenzaba lokho ukuthi ngike ngambona wena lo wabona nangimose ngalelinye ilanga bazalwane aphumile ahambile emalanga nesikhathi but ufika la lathi khona ake ngibone inkathimlo yakho which kind of inkathimlo leyifunako kanti uyayibona but siyafikela bazalwane kwakuthi simfune kangcono uNkulunkulu wethu ngikufunako ngihluphekile ngiyakufungatha ngiyakufuna ngifuna kuMathi Kristu lokufika kwaTopela ke bazalwane la enhlitweni yami kuTopela lenzaba yemandla ngikubonile bazalwane lokuMathi ngoba ngeke sithi qedze letinfo leti but kuTopele inzaba yemandla kwakuthi ngifuna kuMathi Kristu but not class yena yedvana njengoba na umuva ngaleli ngelanga uthi angisayikwati lokunye ngobe bazalwanisise kulenye inzawo nyawo uyabona this thing ayenteke emetropolitan egameni lika Jesu uthi angisayikwati lokunye ngaphandle kwaKristu naye ngiMathi abethelwe siphambanweni lokusoko ukuthi angisafuni ukuphila ngoba nawe ufunza lapha yana uthi kuze ngitholakale kuye ngide kulunga lokungekwami noma abantu bafuna kutholakala emasomvele ngibhobhe nekuhlabelelele ku-instrument but uthi bawona kuze ngitholakale ngikuye ngide kulunga lokungekwami. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Kuze ngiMathi yena. Amen. Awukwati kuMathi ungakatholakale kuyotholakala etinfeni takho utholakale emconveni wakho utholakale kuko konke lebhizi yakho lonayo uthi ngiMathi Kristu nemandla kuvuka kwakhe. Glory to Jesus. Hallelujah. Nawufunza ke bazalwane eBhayibhelini la encwadini yeTendo deBapostoli uthi ke yena Jesu nasahamba bazalwane naseyavukile wabakhona emalanga la nge-40 sola abacinisa abafunzi bakhe uthi ke lalelani ngathi bamphekeletela bajabulile phela bathi sesifikile isikhathi sokusabuyele kuyise uthi lalelani bayabuta usakusiko kwenu kwathi ngetikhathi kodwa nje nina lalelani lokuthi niyamukeliswe manje moya bengcwele sekafikile phakathi kwenu inkosi emsisibusisa niyawubukeliswa emandla noma niyawugcwaliswa ngemandla moya bengcwele sekafikile phakathi kwenu uthi ke kuze ngiMathi nemandla ekuvuka kwakhe lokunye ke bazalwane lokutopelako la kwakuthi nasikhuluma ngemandla bazalwane Mongcwele liqiniso lokuthi lamandla aqhamuka kuMongcwele but kunefu lesiyendile kwakuthi nangabe uthi unamongcwele sesewucethile wena but nasikhuluma ngemandla uyabona le package iqhamuka kuMongcwele uthi ke Jesu niyamukeliswa emandla haleluya Mongcwele sekafikile phakathi kwenu. Now ufunza iBhayibheli lapha encwadini yabaseKorinte chapter 14 uyaveta Paula ngifuna ukuveta lokho ukuthi bazalwane sibantu bekuqhubeka noma ngabe mhlawumbe uyabona kukhona la ufike khona ungafiki la urelaxa khona ukhuta umonakalo lokhona eKorinte ngokuthi gabathi sanokhuluma ngetimpini uthi ke lalelanga nakungafika nje umuntu lo ngakholwa angeke asho lokho ukuthi nitsakiwe noma ke uyabona nikukwendekeni la nikhathi sikwena shumayela nami phela tata amen uthi ke lalelanda bekumele kube ngimi mhlambe lemtigabathi sabo ngoba uNkulunkulu umphile lokhuluma ngetilimi kunani nonke la uthi bengathanza ukuthi ngikhulume amagama lasihlanu ngelanguage yami kunemagama la 10,000 inkosi emsisibusisa but lana sifunza khona abazalwane uthi ngifuna kuMathi nemandla akhe inkosi emsisibusisa lokusoko ukuthi kuyapita lokuthi ube umuntu loqhubekako inkosi isibusisa ngicela ukuthi ke bazalwane sifunze lencwadi yabaseEfeso sahluko sika 3 bazalwane
ngicela nikufunzeleni nje cishe nje ivesi lesinathi sonke verse 20 funzele mfundisi First 3 verse 20 Verse 3 verse number 20. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunabo konke lesikucelako noma yini lesikucelako angicale phansi. Kuye lonemandla ekwenta konke lokukhulu kakhulu kunabo konke lesikucelako noma yini lesicelako lesicabangako ngekwemandla lasebenta kithi asophizo ufunze babe ne-understanding ufunze baba kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu kunako konke esikucelako noma lesikucabangako ngekwemandla lasebenta kithi. Amen. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu. Amen bazalwane. Amen. Lokungetulu kwaloko lesicabangako nalokungetulu kwaloko lesicelako. Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu. Lenguthanza kuke bazalwane uthi ngekwemandla lasebenta phakathi kwethu. Losoko ukuthi lana sifunza khona Paula uyayiconza lento. Layifunako lokho ukuthi ngifuna kuMathi nemandla ekuvuka kwakhe. Futhi ngihlanganyele naye nasedihluphekweni nasekuvukeni kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu. Inkosi yemsisibusisi lokusho ukuthi uNkulunkulu wethu lesimkhondako unemandla ekwenta lokukhulu kakhulu nalokungetulu kwaloko lesicabangako. Ngifuna ukuveta bazalwane kule ngcingwana ngifuna ukuveta lokho ukuthi nasikhuluma ngalamandla lawa asikhulumi nje ngemandlana noma ke mhlawumbe nje ngemandla noma waqabanga njengoba asho Paul. Bathi sikhuluma ngemfo lengetulu kokucabanga kwengcondvo yababa enyawo nengcondvo yakho losoko ukuthi lemfo njengoba ungayiconzi phela lokho ukuthi usithi uyabona ucishela amehlo lengcondvo yakho ungene kuyo injengokuba injalo ngoba yimfo yaNkulunkulu ayiconzakala. Manje ke bazalwane akasisinde uNkulunkulu siconze lemfo ngalokujulile. Inkosi emsisibusisi ngiyakhumbula ngesikhathi uNkulunkulu akhokha abafana baka-Israyeli abakhokha laphayana abakhokha eGibhithe. Lithi iBhayibheli baconza njo elwandle lwempofu. Na ufunza lithi iBhayibheli wathi alokuma libhekane nalo. Lithi iBhayibheli na ufunza wathi ke kuMose akelule imvuku yakhe engamise elwandle. Na ibuka lemfo ingetulu kwemvelo ingetulu kokucabanga komuntu. Yo haleluya basalele. Ukhona la sibidelwe khona. Impela asisibo nje laba ordinary bantu. But sibantu labehlukile. Uthi ke lona sibantu belikhethele siluhlanga lolukhethile. Ngiyebalise lokho ukuthi bekungakameli sibe nje bekungakameli sikhale njengokuba sihle sikhala. Uthi ke uNkulunkulu lapho kule ngcingwana ngoba ngathi wathi nasakhulumile wathi ke ningakhali ngoba namuhla uNkulunkulu taseweda lempi lenibona namuhla ngeke niphinze niyibone naphakathi. Bathi nakasuluka ayakusimakathe nake fika ngathi wafika wamthela ngedinyembedi ngoba uthi ke ukhalelani yelula imvuku yakho. Haleluya bazalwane. Nako-ke lisilifu laNkulunkulu wavula indlela. Mina ke lokunginika ihlitoni esibifane kwekuthi etikhathi letinyenti sikhulumile sakhuluma iBhayibheli lapho kuMose nalabo Paula bathi langabi ngelemfu
letinfo sangakhona lokuthi experience sangakhona ukuthi nambitha. Amen. Ngakho ke lisilifu laNkulunkulu uyabona Israel wahamba emhlabathini lomile ngoba kuye lonemandla kwenta lokhulu kakhulu. Ngiyathi cabanga nabo ukuthi naMose abekayicabanga indemfo ukuthi kungema nje lwandle kungema nje uyabona lwandle lube tinfo ngala nangala ngoba kuye lonemandla kwenta lokukhulu kakhulu. Ngicela sifundzele bazalwane nami ngimpushela lapho singalaleli nje ngengcondo yethu bathi silalele ngokuthi alisibucule alisiyise kuloko uNkulunkulu afuna ukuthi sifinyelele kuko asinambitheni izifo zasezulwini sinayo emhlabeni. Inkosi emsesibusisi ngoba uthi Jesu nakathandaza ngalelinye ilanga ayafundisa labafundi uthi anothi insandvo yakho ayenteke emhlabeni njengoba enteka nasezulwini uthi nikhulekele umbuso kwekuthi uhehle. Haleluya. Ube la emkhathisini wethu. Ngakho ke bazalwane akaselekelele uNkulunkulu. Akaselekelele sifike lapha kunalibandla lasekukuphi kusemasodeni yalimdlamini. Lana khona kwaqala eAntiochia kwathiwa ngemaKristu. Haleluya. Uke kucala nje phezulu kucala empilweni yakho. Ngokuthi nangu umKristu. Haleluya. Bangasho ngoba ukhuluma ngemlomo wakho, bathi basho ngoba impilo yakho isinawo umuntu lophila ezulwini emhlabeni. Ngicela sifundzele encwadini yabase Efeso bazalwane. Sahluko sekucala mfundisi wami. Ngicela ungifundzele nje. Okay, but noma ungangifundzela nje from verse 15 uyogcina ku 20. Ngoba kuthiwa siyafunza ungajaji mina kakhulu ungagijimi ngoba kunetizathu ngithanda. Efeso chapter 1 verse number 15. Mthandazo wa Paula. Yebo. Ngakho ke sengivile ngekukholwa lokukini eNkosini Jesu. Nalothando lwenu kubo bonke labangcwele. Ngibonga ngingakhawuli ngani. Nginikhumbula njalo nje emikhulekweni yami. Nkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu uyise lonebukhosi aniphe umoya wekuhlakanipha newekwembulelwa ekumatini yena. Yebo. Akakhanyise emehlo etinhlitiyo tenu kuze nathi lokulithemba lanibitele kulo. Akakhanyise emehlo etinhlitiyo tenu kuze nathi lokulithemba kuphi lanibitelwa kulo. Yebo. Nekuthi buhle kangakanani bukhosi benifa lakhe kubo labangcwele. Yebo. Nathi nalobukhulu lobumangalisako bemandla akhe ini. Majaji mfundisi wami ngoba ngiyo le mfundisi kanzima. Nathi nalobukhulu lobumangalisako bemandla akhe ini. Inza kokugcina mfundisi. Nathi nalobukhulu lobumangalisako bemandla akhe kini. Amen. Nathi nalobukhulu bemandla akhe kubobani kini. kithi. Amen. Kithi thine lesikholwako. Yebo. Lamandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile. Niyeva bazalwane. Amen. Haleluya. Amhlalisa. Asheshi mfundisi wami. Hallelujah. Amen.
niyeva ibandla lenkosi noma ngila itulo stage lamandla akhe amen bazalwane lamandla akhe lamandla lesikhuluma ngawo baba emgazi lamandla akhe uNkulunkulu wawasebenzisa owakhokhe eboxini Oh Jesus. glory to God hallelujah Oh lamandla akhe. ngenxa yemvuthana yakhe amen ngenxa yabantu bazalwane yemvuthana yakhe lebekathe indwatshiwe kwathathwa litshe lelikhulu nyawo inguzanguza elitshe kwathiwa khipha labekwa laphayana kwathiwa lona akasavukanga ngoba bekalhlupha ngoba kunebamfu labangcwatshiwe lamuhla kwalamva emathe lamakhulu Satan uyamemetela wasindana lokho akusavuki but we thank you for his resurrection power lamandla lasebenza phakathi kwethu lelisi iBhayibheli nakamvusa uNkulunkulu Jesu kulabafile kwaba nekutamatama lokukhulu kwemhlaba kwatamatama ngendlela yokuthi kuthiwa labalinzi labekathe bagathe lithuna bashaywa ukuthathathela kangaka ukuthi bashayeka phansi kungathi sebafile ngenxa yalawo manje kwathi ihlengethu angaleli nyelanga abangezwe ngoba kube bayangizwa uNkulunkulu lapha enzaba Lamandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile yebo amhlalisa ngesekudla sakhe ezulwini. haleluya bazalwane Amen. lamandla akamvusa nje sivele siyahlala nje ngayithatha lesession lokuyakala lamandla uNkulunkulu lamvusa ngawo Kristu kulabafile nakamvusa ngoba lisi iBhayibheli uyabona kwehla ingelosi nayehla lengilozi lisi iBhayibheli yafika yaginqa litshe by God yaliginqa yahlala etikwalelo litshe lokusoko ukuthi uyabona ifaka step sebokuthi uvukile and angeke Satan usambuyisela kulelo thuna lakho lona sawuvukile lona wangagcina ngokumvusa bathi lisilifla uNkulunkulu wendlula wena njani babenyawo Lamandla lamakhulu wawasebenzisa nakavusa Kristu kulabafile yebo Yes, amhlalisa hallelujah. amhlalisa Jesus wamhlalisa mfundisi wami ngesekudla my God sakhe hallelujah ezulwini. ezulwini liyachaza lo baba awamhlalisa ngesekudla sakhe kuphi Ezulwini. kunemandla emkhathi lamuhla nawusiyathandaza lo mthandazo upawu ngathi nje uya ushaya uphinza ujike bathi lengicela kukusho Jesu wawutsabula lo mkhathi loyo lisi iBhayibheli ngemandla uNkulunkulu amvusa ngawo wamvusa Jesu wendlula watsabula emandla emkhathi wanabanjwa ngemandla emkhathi wamhlalisa lo sikhuluma nje ungasekudla sesihlalo saNkulunkulu ngaproclamisha inibazalwane nini haleluya bazalwane wena asikho simo lesingakubamba na uhledi kahle naNkulunkulu akunenzaba lokho ukuthi yini lekhulunywako yini lefungiwe silini yini lephambi kwakho nala but kunemandla bazalwane lamandla kuthiwa kagcinanga ngalelo langa vusa Jesu but lamandla namanje ayasebenza phakathi kwethu but depending kulabo emehlo abo lakhanyisiwe amen awukacethe mfundisi Verse 21. chubeka nciko Verse 21. Netulu babo ngicela konke. silalelisise la ngoba kunetimfe letibalwako Netulu babo konke. Yeah. Kubusa. Neligunya. yeva bazalwane amen lo Jesu nakamvusa kulabafile wamphakamisa
wamphakamisela kwekuthi abe ngetulu kwato tonke tivi. Yeah. Mina kusangishaya ifahlawane ngoba bangizwa. Hallelujah. Ngoba kunebantu kukholwa kwabo soloke kwema baphila njengebantu labangamathi uNkulunkulu bamkhondako. Usike wamphakamisa wamhlalisa ngesihlalo sangasekudla sesihlalo saNkulunkulu. Ngetulu kwakwani bazalwane. Kwako konke ini. Ubusa. Wena nowabona nayiya incwadi yabase Efeso. Le veta ngebabusi veta ngako konke. But praise God ukuthi Jesu wathabula tonke letifu. Waba ngetulu kwayo yonke lemibuso nando kunye kwesibili baba. Neligunya. Bonke labasemagunyeni. Nabo bonke bathakazi na onke ma devil worshiper nabo bonke buthi nako konke leligunya nando kunye Nemandla. Nando kunye mfundisi nebukhosi. Hallelujah. Bazalwane ngikhumbula ngalelinye ilanga nakuyalwa boPeter kuthiwa ningaphinzi nikhulume ngalomfundo. Ningaphinzi nikhulume ngalomuntu. But uthi Petro ngicela ningitshele ukuthi kusilalele nini. Silalele nini kanjani? Bathi thina sikwati kulalela ungamlaleli uNkulunkulu silalele bantu. Ngoba uyaconza lokuthi kwawona lamakhosi bazalwane abhawisha kuNkulunkulu ayothi lanza ngalelinye ilanga kusimakatha. Hallelujah. Chubeka baba. Ngetulu kwako konke kubusa neligunya nemandla nebukhosi nemagama onke laphathwako hayi kuleli kuphela kodwa nakuleli tabo. Hallelujah bazalwane. Asawuthethele baba kuthi uNkulunkulu wenda kanjani? uNkulunkulu wabeka konke ngaphansi kwemandla akhe. Niyayiva lemfo bazalwane. Konke lokubalwako la ngenhla. My God, Jesus. Konke lokubalwako. uNkulunkulu wakubeka kwaba kuphi? Ngaphansi. Kwaba ngaphansi kwetinyawo kaJesu. Kwaba ngaphansi kwanamandla lamvusa Kristu kulabafile. Ngake ngasho ngalelinye ilanga ngathi angiyukufa ngekuthanza kwemthakathi. Angiyukufa ngekuthanza kwemuntu. Uyabona uNkulunkulu akhanyisa indzaba yena nguJohane. Lelisi iBhayibheli Johane bamkuphulute emehlo bamfaka emafutheni bamendisa yonke lendlu. Bebathi bayithetha lendlu. Bathi lisi iBhayibheli wabonakala sesichingini. Hallelujah. Wabonakala na Jesu wasilalela ngangifile manje sengiyaphila. Hallelujah, hallelujah. Wasithi khiya konke tekufana hayide sitilaki. Limayanda. Hallelujah bazalwane. Vukani bandla vukani. Vukani. Amen. Nasi ngaba sinje kube namandla uyabona siyawaconza kube sime kahle. Usilomunye nakabhala kuletinye etincwadi takhe. Ukhuluma ngezinto letendeka lekubo Europe bazalwane ukuthi emahola lawa lebe kukhontelwa kiwo. Lamuhla akusenjengoba. Labanye bendele amabhizinisi kiwo. Uthi ngifuna kusho ukuthi lokhu akumananga kwenteka overnight. But ngoba into letingena bit kancane. Nasi ngaba sinjena bazalwane. Nale misifo lekhona lengapheli ngaba sinjena. Ngoba namandla lesinawo angetulu kwemandla. Glory to Jesus. Amen. Kuthiwa konke wakubeka kwaba ngaphansi kwetinyawo tethu. Inkosi yami sisibusise bazalwane.
I do believe bazalwane ukuthi sonke sitawuphuma sinjengaPawulu. Nakathi kuze ngimadi yena. Sikhweshise yonke into. Ngoba ngale kwaloko sitawuhamba singacethi. Sitawufukala netinyawo. Bathi nasingaconza nje kuye sisi lamandla uNkulunkulu sifuna kuwathesta egameni lika Jesu. Lwavusa ngoKristu labafika. Asisafuni konke. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, bobabe. Amen. Hayi siyabathinga bobabe siyabathinga emadvodza nanamuhla egameni lika Jesu. Lapha iconzi imfihlakalo yasimakathi. Nasikhuluma ngendvodza ine final word ekhaya. Hayi nasekhaya nasebandleni. Siyabathinga boPawulu abalamuhla egameni lika Jesu. Amen. Ngiyamkhumbula lapha uyabona umkhumbi uphukile. Kulukhuni lapha elwandle. Bacethe emalanga. Ngoba uyabona kuba nalendvo yaNkulunkulu asisho lokho ukuthi uhle ungena uphume. Bathi lokho sihlalela kuwe, awuhlalela kuwe. Lokho simthintshiselana. Yeah. Na ufunza lapha uyasho ukuthi njengokuba naye angizuzile ngiwakhe. Ushilo nangijameni lo. Wazi nami ngifuna kumzuza abe nowakhe. Wow. Cha sikhuluma imfanele kanjalo bazalwane. Ungangeni uphume. Bathi ungene. Noma singasawahlabele emacilongo lamuhla. Bathi solo likhona icilongo. Leli singingenwe emoyeni wami izwi lakho Nkosi yami. Ngoba nale kungena embambo ningisathetha ngoma tinyanga. Lethi hamba edolobheni tinganani ukuthi kunebantu la bangibuka. Dihamba nalomyeko wakhe. Dihamba ngetindladla edolobheni ngetinyawo. Akunenzaba ukuthi indzawo yekuswela ngoba ingenwe nileyifo. Sisho imfanele kanjalo. Lo ngeke ubeke ama excuse ukuthi uyabona icentury uyabona ngama year 2000 wakwasha kwathi but ubambe nayi yalefo. Ngingasho kanjani amen Lord. Hallelujah. Ndaba ngikhulu. Amen. Ngoba nasikhuluma ngelivangeli alingeni ifashion aliphumi. Angeke ngisho. Hallelujah bazalwane. Amen. Amen. Siyabathenga bazalwane. Hallelujah. Siyabathenga bobaba. Amen. Nokuba ngathi nje emabandleni kunetinhloko nje kuphela leti checks emaduku. Bathi siyabathenga bobaba. Sibathenga mbamba egameni lika Jesu. Hallelujah. Yebo noma ngeke ethendele emgcwabo ngoba emadvosa suka phelele. Bathi bobaba siyabathenga. Ngisipawula nakaphuma lapha emkhumbini uphuma ugobele. Amen. Uphuma solo unalendvo yaNkulunkulu kule challenge lebekubhekane nayo. Yeah. Labanye bangena kuyima challenge uyabona uNkulunkulu asale kulawo ma challenge lawo. Aphuma anguye umuntu. But waphuma kuleso simo waphuma naNkulunkulu. Bufakazi baloko nabababasela umlilo bathi siyabazama ngoba baphuma esithafeni. Listen iBhayibheli ngoba mncane umlilo wasuyaphuma usabudela. Wathamuka inyoka yehluleka kufeza tinjongo tekunyoka. Yeah. Yeah. Amen. Ngoba lamandla kuye avalelwe kuye. Ngoba angetulu kwendaba. Amen. Hallelujah. Namhla siyathakatheka namhla. Amen. Kuthola amandla abekiwe. Noma tonke letifo tingaphansi kwetinyawo zakhe. Egameni lika Jesu. Amen. Naloko bazalwane emphefumulweni wami. uNkulunkulu akasilekelela sithi. Ngilawubeka nje sibonele bazalwane ngeke ngize ngehle ngakasisho. Bathi nje la emphefumulweni wami kunaloko kusasibuyelene kulezo. Asisibo balelive thina.
uyabona uNkulunkulu uhluphekile bandla lenkosi. Kungakho lisi iBhayibheli nanyalo lo Smith ungasekudla Jesu. Akakahlali phansi uphishanekile. Edlamini lisi iBhayibheli uyabona wavuka Jesu. Bamhlukumethile bamtsabula benda yonke into lokuyicabanga. Kube kwakungimi kwakumele kwakusi immediately ngivuka. Ngivese ngibuyele ekhaya. Bathi lesi iBhayibheli wahlala for 40 days emhlabeni. Ngoba uhluphekile. Thina siya relax. Thina siyaphila siyandalala. Asibiyelele kuleva. Laba siboba benyawo sibiyelele kiyo. Yokumati. Amen. Yekumati. Nawufunza iBhayibheli bazalwane encwadini imisebenzi yabapostoli noma ngakhumbula uchapter bani. Kuthi wanaba sebakhona. Bese bagucula umhlaba. Yebo. Mama yebo. Yebo. uNkulunkulu wasezulwini. Yeah, na. Bangasho ngoku. Hlula skip lead nje lapha ekhaya. Bathi bakhuluma ngani ngemhlaba abasakhulumi ngelikhaya abasakhulumi uyabona ngalenzawo lohlala kini. Selekelele Jesu. Selekelele uNkulunkulu. Nisimikise kule indzawo vele mfundisi. Amen. Amen. Kwasona basebakhona basho kuPaul. Sebakhona labantu. Wena nangabe sebakhulumile uthinzisa sishwapha sakho uhamba uyohlala. Hlale bamba. Ubuyele emambawini ubuyele etshwaleni uyonatha. Kuthi bakhulumile nje kuphela. Abakase balola inkanvasi bakushaya. Mina kungasingema nje kulo ukuthi asibuyeleni ekhaya asibuyeleni kulezo. Khalile vele ngibona lesihloko ukuthi basendanda abantu. Amen. Amen. Kuze manzi. Hayi yena kuphela phathi nemandla akhe. Yebo. Ngoba lamandla akhe anemthelela. Anemthelela bazalwane. Amen. Yeah, anemthelela. Bob Peter uyakhumbula Bexis aphana lona engibiti kwegadi. Bob Petro ngesikhathi lapha yani. Yebo chapter 5 encwadini ye-10 yabapostoli. Hallelujah. uNkulunkulu beka abasebenzisi yabona ngiyakhumbula boAnaniya naboSafira baganile. Bavela basigahla. Sine bagcina thika sichubeke bahlale bachubeke bahlabelelise bachubeke bashumayele bachubeke baashaleshe umfundisi babenyawo. Kungenteki lutho. Bathi bacamba nje imanga nakhona this thing beyiyabo. Bathi ngenxa kokuthi bapledgile. Babesipho bayapledge nakini ngicaba bapledge officeini le. Kungabi kube inhlanga zimuka namoya kungenteki lutho. Bathi bapledge kanti bapledge kumoya kwenteka different kana. Selekelele Jesu. Amen. Yisisa binyama. Kwenteka different ngakavanga. Kwafa abantu bangakhishwa nasemsakatweni kwangabi na memorial. Dangathelwa lesihloko. Bathi babona ngelithuna batshelo ukuthi lithuna naliya hamba lobeka lithi. Inemthelela le. Yeah. And our mabili ma gospel. Ivangeli. Yeah. Ayibili ngadi lasithe eyinye. Amen. Ngaleli ngelanga lesiBhayibheli na uqhubeka uyifunza lenzaba wehla ngayo. Kuthiwa uyabona bafika esigabeni la khona bakhipha nebantu baba naloko kwekuthi la kwendlule nje sifundisa saphethe. Yebo. Hayi nje kubeka sandla hayi khuluma live. Bathi nje sifundi noma nje ende kwenteka letifu. Jesu senekele. Amen. Amen. Ukuze manzi. Niyayimva lefike ekhulunywa uPaul. Paula bekasebenza shumayela nemabandla akhe maningi. Bathi akafiki la khona sisenendile. Yebo. Kuthi kuze manzi. Sekashumayela unikisa Jesu. Sekendi ma miracle. Khona na khona isiBhayibheli waphusha lesicubu. Wahamba uthandaza sekwende umsebenzi omkhulu. Ngoba bekangakadipendi ebhadleleni lenhloko.
bekangena nzaba kwakuthi yesterday uNkulunkulu umsebenzise kangakanani bekakholelwe emandleni amasha lisi iBhayibheli wehle ensabeni ababona ngekwe ukuthi bahamba kalukhulu but analoko ukuthi angikwazi ukuchubeka kunenzaba ukuthi ngembe umsebenzi omkhulu kangakanani thina nawushumayele kwehlethe indimbani tata khasa lemakfolo uma ngalilunye uzungena esilingweni sakuphiza leyo message Jesu nelekelele Hallelujah 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 bazalwane Amen. Sembonga uNkulunkulu singakafi akabuyi Jesu ngokuthi avele isifiso sakhe uNkulunkulu la nani nimvumele but it's our responsibility ukuthi asesiphushana nini bazalwane siphushanelele kuloko uNkulunkulu afunako amen siphushanele kuloko uNkulunkulu afunako ngawe nangami kuze nimazi yebo kuze nimazi nilekelele Jesu ngathi lamandla akho mhlawumbe ntolo uwefile wabonile yakhuluma nangamathambi but Nkosi uwade umhlaba uyahlala etimeni ubhadle but kunemandla nabanye ngenxa ukuthi umehlo akakhaliswa kunefole ngibuzisa kubazalwane ngicela ukuthi ningifunze nencwadi yaseMormoni yokucala sathi sika 19 from verse 18 bazalwane nala kuhlasela David ekhona ngeke sikhuluma konke yahlasela David inzaba siyayade uCoshwa uSamuel uCoshwa uSawula ufika eRama ngiyayithanda lezo bazalwane ufika umuntu kaNkulunkulu ngoba nalokungakhulu lokusubmita akukho kahle nakulaba holy bethu labasiphethe yena ufika kuSamuel lesi iBhayibheli ureporta konke lokwendekile ngekuxoshwa nguSawuli uyamthatha baya eNayot eRama amen mfunzele mfundiswa baba yebo lokucala Samuel mfundisi 19 verse 18 ncebo hallelujah Samuel yokuqala chapter 19 verse number 18 wathi kube Davida abaleke waya kuSamuel eRama wafike wamtshela konke lokho Sawula nabesakwente kuye yena Samuel wahamba waya eNawothi yeah bafike bahlala lapho 19 livi lefika kuSawuli lithi Davida sewuseNawothi eRama verse number 20 ngakho Sawula wavele wathumela emadoda kuthi ayomthatha ngenkani noma ungahlala phansi mfundisi laba balekele enzaweni lenemandla Hallelujah. Amen. laba balekele enzaweni lenemandla ngoba ngeke dize diphumelele lethithuna Hallelujah. amen kunabantu namhlaba sekho ekholweni sitha sibalandzile kwathi uhambani ngemandla hambani umlanzi amen ngiyakhumbula kusena mkhulu la nalabana abadzala bebaye bathunyelwe lekuthiwa hambani ulanzi kufakuthi atoselekelele noko bebabhidele ukuthi ahambe osiphi kule bantu labasemagunyeni emandla ebumnyama bathumelela kubo bathi utawuphumelela na ubalekele enzaweni zitha
Kusuma bahamba labantu. Lethi hambani yomthatha Davide nimlanze ngenkani. Nabefika lisiBhayibheli bafika basekhoneni benkosi. Basekhoneni basimakade. Asoyifunza ababenyawo bathi vele. Kodwa athi nakabona sicumbise baprofeti. Sihungulekile. Yeah. Siprofeta na Samuel. Yeah. Akanye nabo. Yebo na Samuel bekakanye nabo. Hallelujah. Angumholi wabo. Yebo, angumholi wabo Samuel. Nakuba bangasifuni la emabandleni sisonzele, but kuyasibita ukuthi kuko konke sibe kanye nabo, sibe baholi. Ngoba ngale kwalokhu kuyiwa eweni. Kwaba nekuncoba lokumangalisako ngoba Samuel bekakanye nabo, balabasha basifuni. But kuthiwa Samuel bekakanye nabo kwendlula angumholi. Kule night prayer labanjwa tinsabe labanjwa lela singathi khona. But please asesibene kunye nabo kuze lefe benemandla. Qhubeka mfundisi. Moya waNkulunkulu wehlela kulamadoda. Yebo wehlela kulamadoda. AkaSawuli. Amen. Nawo ahungule. Jesus. A prophet. Hallelujah. Yebo nawo lamadvodza endanjani a prophet. Lisi iBhayibheli wahlala Sawula uyabona gathi leko ukuthi batawubuya nabani batawubuya nabani. Yebo na David bangabuya bangaphela manje aphize wathumela amanye athumela amanye amasotsha usihambani umlanza ngenkani hambani ngoba sathana kapheli manje. Yanza leyo ngiyakuvela wena ngoba uncoba kunye uyabona uvela ukuthi hey Hana nakuyendeka bese uyehlala phansi. Bathi Sathane akahlali phansi. Utho wathumela labanye wasihambani nimlanzi. Baphethe baphuma bamlanza nabafika nabo umoya waNkulunkulu uyabona wangena kibo baprofet. Glory to Jesus. Our God, we consuming fire. Umlilo lodla umlilo. Kube bekunjalo. Waphinza wathumela labanye kwaba ngemahlandla lamathafu. Wathi hayiko ngiyahambela ke nyalo. Ngoba kude obuyakho kude. Hallelujah. Yeah. Ngiyahambela. Ngilaza David. Kwaba wes uSawuli. Ngoba lesiBhayibheli akafikanga wasinake efika nje lapha. Wavele nje wahumleka kakhulu ke yena. Lisi lifu laNkulunkulu. Yena wakumleka netembathu ko asofunzelelena ngegcina mfundisi. Yebo mfundisi. Ekugcineni nceko. Naye eqobo lwakhe. Yebo. Sawula wahamba waya eRama. Yebo. Emthonjeni lomkhulu. Hallelujah mfanjeni wemandla Dlamini bekusisi. Wa kulomfamo ngana kubuyilo akuyilo buyako. Hey! Selekelele Jesu kunetinyanga lethi siloyile sanoyeka taqhubeka tawoloya labanye. Yebo. Kanti bekumele ngokuthi nathi siloya le magnet yasezulwini ibanjwe. Hallelujah. Bese tiyaya emthonjeni wetinyanga kwakusiyekelana kuloyo. Mfundisi chubeka. Emthonjeni lomkhulu waseseko. Jesus emthonjeni lomkhulu waseseko. Wafike wabuta wathi baphi boSamuel na David. Akababoni ngoba bambozwe ingazi yaJesu. Hallelujah bazalwane. Akababoni yebo. Lomunye umuntu waphendula wathi baseNayothi eRama. Wahamba. Wena njani baba? Ngakho Sawula wahamba waya eNayothi eRama. Moya waNkulunkulu wehlela eti kwakhe. Naye wahunguleka. Wahamba asaprofeta. Waze wefika eNayothi. Sekakhuluma ngetilimi imfele bangazama sayini. Wahamba sekaprofeta, wahamba sekathandaza.
waze wathi khohlwa ngokuthi ungubani ngoba ebazalwane emake siphiwe uyathi khohlwa nosekhona empengosi noma ugcoka uthuphisana okusho noma ufundzile imendlela tiyacheka bathi uyathi khohlwa nosekhona empengosi kuthiwa wathi khohlwa ngabe kwekuthi waze wahamba ngculu wena lo wabona namakherubhi ekuthiwa akufuni imichele phambi kwesihlalo sakhe haleluya ngifuna ukuthini bazalwane sihlala phansi lamandla uyawathini egameni likaJesu kunetimo letilandzelako kunetimo letibhekana nazo bathi lamandla namngene kahle angeke udlule nekuwo bathi uNkulunkulu nguye lo tasilwele sesengasemthandazweni namanje uNkulunkulu lona ukukusida egameni likaJesu njengoba ngishilo lokho ukuthi noma ngabe uwatfolile akusho lokho ukuthi isala sohlala phansi bathi uyachubeka each and every dilanga Nkosi ngiyawathinga haleluya babe kunene sipho ngicela ukuthi sikhulekele egameni likaJesu Nini na ngibonga Jesus ngoba haleluya nini na nini siphakamile bazalwane siyasukuma haleluya oh my God hey Jesus thank you Jesus nini na nini waya emthonjeni nalomthombo wowisosi yalamandla kodwa uya lapha emthonjeni unetinhloso etingesika kodwa nabafika lapha emthonjeni ngoba lo mthombo wawunabuNkulunkulu waguquka inhloso emini bazalwane bekungeke nekwabasikhathi la khona la ugijimela emthonjeni uyocela imali uthi Nkosi nathi timo tinengi tikhona phambi kwami ngeke ngakhona ukuthi face angenawo lamandla isikhathi sekuthola lamandla ungegijime nawe uke altar uthi nami ngiyawadzinga lamandla imandala imasuku Jesus Christ. Dingemandla Nkosi sathi nini na nini khathi sekubalekelana dingemandla Nkosi ekuseni